Kaunti ya Mandera nĩ ĩmwe ya kaunti kenda iria ikoretwo igũmĩirwo nĩ thĩna wa wagi wa mbura kwa ihinda rĩa makĩria ma mwaka ũmwe rĩu, ũndũ ũrĩa ũthararĩtie mĩtũrĩre ya aikari a mwena ũcio na njĩra nene na gũcũngĩrĩria ikuũ cia mahiũ makĩria ma 2,000. Kwa hii miezi kadhaa ambayo mvua haijaweza kunyesha wakati huu, watu wameweza kupoteza mifugo yao na pia rasilimali zao, na ile poverty level imeendelea kuongezeka. Mafugo sasa kuisha, inabaki 1, 2, 3. Na vile tuko hapa, mnaona sasa tuko na shida ya maji. Kuna hiyo short rains ambaye tulikuwa tunatarajia haikupatikana, na sasa tumeanza kiangazi ingine tena sasa karibu miezi 4 ingine, na hii ni mwezi wa kwanza tu, ni February sasa, na paka April hatutarajii mvua yote. Thĩna ũyũ wa wagi wa mbura ũrerĩkana ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria ciana nyingĩ itiganĩrie mathomo mwena ũcio nĩguo iteithĩrĩrie aciari ao gũcarania na maĩ, na makĩria kuona atĩ thiranga na ndobori ciothe iria mehokete hau kabere nĩ ciũmĩte. Bila maji hiyo shule karibu kufunga, sababu kila mtu mtoto yake amechukua mkono anaenda mto. Marka tafadhali sana, sinataka wanisaidie serikali. Mbeleni tulikuwa tunachukua bunda kutoka hapa mpaka Kalalio, sijui iko kilomita ngapi. Na hizo mabunda sasa imevivia, sasa hakuna nguvu na ingine imekufa, na hakuna kitu tunaweza kushota maji. Kũringana na aikari aya, mahinda kwa mahinda nĩ makoretwo makĩamũkĩra ũteithio wa irio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega na thirikari ya kaunti ĩyo, ĩndĩ kumana na thĩna wa wagi wa maĩ ona matingĩhota kũruga irio icio. Sasa tumepatiwa chakula, sasa hiyo chakula hata hakuna namna ya kula, sababu chakula inahitaji maji hakuna. Katika hii location hamuna silanga ya maji, hakuna borehole ya kupeana watu maji. Kwa hivyo hata chakula hii tunapeana sahi hawana maji ya kupika naye. And that is why we are asking all well wishers to augment the efforts that the government is doing in mitigating issues za hunger and drought, ili kuweza kusaidia wananchi wetu ambao wanaumia. Mĩciĩ makĩria ma 800 ya kaunti ya Mandera nĩyo ĩrerĩkana ĩtoretio nĩ thĩna ũyũ, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana ũtũmĩte aikari amwe rĩu mambĩrĩrie gũthamĩra mabũrũri marĩa tũrigainie ma Somalia na Ethiopia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.